Barokah na orang istiqomah maca solawat ke Gusti Kanjeng Nabi, talhaqu bil waladi. Tatemuk eseram dak ke anak, wa bi waladil waladi, ben ka kompon. Dadi barokah na kento nasr ke anak, barokah na nasr ke kompon. Are. Ya terserah biar apa sih apal ka? Solawat na apa baik, yang tak ada solawat terserah. Nyarem biar solawat terserah minum. Ada. Biar mau solawat naria, sepa. Solawat Fatih, sepa. Solawat Syekhana Khalil, sepa. Nyapa boy. Sallallahu ala Muhammad, sepaling pandai. Nyaman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ambian terus tadi orang mulja. Anak-anak sambian terus tadi orang saya. Nyangu setong nih. Al-istiqamah. Apa istiqamah itu? Makna asalnya secara bahasa, istiqomah itu artinya tegak lurus. Tegak lurus. Mbian jok mikir keman-kaman. Tegak lurus. Dijak saking ngejandring Madura Pamekasan jejer olah kono. Jejer. Lurus, tak pati tinggi-tinggi kiaper. Istiqomah. Bahkan dulu dari saking hebatnya istiqomah, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ghairak." Katakan Nabi pada saya, beritahu kepada saya konsep dalam menghadapi hidup itu untuk menjadi orang sukses itu kira-kira apa? Dalam ini Islam nih, apa konsepnya? Saya tidak akan bertanya kepada selainnya jenengan, cuma pada jenengan saya ingin tanya. Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Satu, dua, tsumma istaqim, kemudian istiqomah kamu. Aneh kan? Ini kan saya beri kabar benih petinggi. Saya beri kabar benih Pak Bupati, ben calon Bupati si budi berkebar makin keruang. Benih, saya beri kabar si Madinah nih. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau yang memberi kabar Nabi itu pasti dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa, sekali-kali Nabi Muhammad itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tak ngarang, tak halu, tak ngarang, tak halu, tak baik-baik.